እሺ መጀመሪያ ላይክ እና ሰብስክራይብ በመግባት ቤተሰብ ይሁኑ። ናይ ሎማዓንቲ ንሪኦ ማለት እዩ ፓይተን ሳይንቲክስ እዩ። ፓይተን ሳይንቲክስ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሳይንቲክስ እሞ እሺ ኢንተር ካብኡ ዴስክቶፕ ደግሞ ሳይንቲክስ ትረትለትና እሺ ሳይንቲክስ ፎልደር ደግሞ ፓይተን ትሪያ ማለት እዩ ክሬት ፋይል ካብዚ ለምሳሌ ሄሎ ወርልድ ዝብል አውትፑት እንድሕር ማለት እዩ ሃሽታግ ፕሪንት ዲክለር ይገብር ማለት እዩ ፕሪንት እሺ ካብኡ ሄሎ ወርልድ ፕሪንት ኢለ እዚ ብራኬት ከፍትሞ ኮቴሽን ማርክ ሄሎ ወርልድ እሺ ካብኡ ሴቭ ራን ኮድ ሄሎ ወርልድ ዝብል አውትፑት ረኪብለኩም ማለት እዩ ለምሳሌ ሓይሎም ቀይሮ ወይ ከዓ ኣብኡ እናሃለወ ፕሪንት ወይ ከዓ ኣሎ እዚኣ ይገብራ ፕሪንት ኢለ ኢጋማት ቲፕ እዚ እሺ ሄሎ ኢለ ማለት እዩ ሄሎ ኢጋማት ቲፕ ኢለ ማለት እዩ ካብኡ ሴቭ ከብራ ንገብራ እሞ አውትፑት ሄሎ ኢጋማት ቲፕ ዝመፅእ ኣሎ ማለት እዩ እና ቫርያብል ከዓ ቫርያብል ሃሽታግ ተጠቅመ ቫርያብል ዲክላር ቫርያብል ለምሳሌ ቫልዩ ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 30 ተኮይኑ ፕሪንት ኤ ተይለዮ መፀኒ ቫልዩ ኦፍ 30 ክመፅለይ ነው ማለት እዩ ራም 30 ማለት እዩ ለምሳሌ እዚኣ ፕራይሳ ቫልዩ ኦፍ ኤ 400 ትኮን ለምሳሌ ሴቭ ኮድሞ ራን ትለያ ቫልዩ ኦፍ ኤ 400 እሺ አፅልካ ከዚ ስቴትመንት ክሰርሕ ማለት እዩ ማልቲፕል ስቴትመንት ሃሽታግ ማልቲፕል ስቴትመንት ለምሳሌ ሳም ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ፕላስ ኢንተር እሺ 2 ፕላስ ስሪ ኢለ ማለት እዩ ኢንተር ፕሪንት ሳም ናይዞም ድምር ከምፀለይ ነው ማለት እዩ እሺ ሴቭ ራን ኮድ የፈለገ ራን ግራሙ ሳይንቲክስ ኤረር ሳይንቲክስ ላይን 7 ፋይል ሲ ይለና ዩዘር ኤችፒ ዴስክቶፕ ሳይንቲክስ ፓይተን ፎልደራ በከዓ ፋይል ኔማ ላይን 7 ኤረር አለው ላይን 7 እሺ ስለዚ ምንታይ ኮሬክት ንገባ ማለት ኢንድ ስላሽ ምፅኦም ማለት ኢንድ ስላሽ ያው ኢንድ ስላሽ ካብቶም አንበሳ ወፃት ማለት እዩ ካብዚ አስቴት ጎርባሙ ካብ ፕሪንት ካዝና እዚኦም ኣብ ማልቲፕል ስቴትመንት 1 እና 2 3 ድምር ኣምፀልዩ ኢለይኹ ካዚ ክድመር ከሎ ክንደይ ክመፅእ 6 ማለት እዩ እዚ አንኮሮሞ ማለት 6 መፅለይ ኣሎ ማለት እዩ 6 መፅለይ ኣሎ እሺ ካዚ ከዓ ኩዌት ክሰርሕ ማለት እዩ ኩዌት ሃሽታግ ተጠቅመ ኩዌትስ እሺ ለምሳሌ ቴክስት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲንግል ኮቴሽን ለምሳሌ ኢጋማት
إدامات تيب سوري إدامات تيب إدامات تيب يعني هو سنجل كوت تايما ماتي إيش تكست وان كا تكست وان is equals to double quotation يكون إدامات مات أفعال تكمس single quotation mark double quotation mark تايما ماتي تيب سوري تيب ماشي تكست كا تكست equals to ماشي ثلاثة quotation كتكمل ماشي ثلاثة quotation ماشي this is ماشي computer programming this is computer programming channel يعني هو أو ذكاء ثلاثة quotation يلين ماشي كاوزين print جدًا ماتي display output ماتي display output مباري فوقهم print براكت شابتمو text ماتي إيشي text enter print bracket tx1 enter print ماشي bracket هضمه tx2 وسيف ماشي run هذه single quotation تتعمل إذا ما تمرنيو double quotation تتعمل إذا ما تمن لو تعلم مات ثالثة تكست نكعت tx2 مات this computer programming channel لين هو this computer programming channel مثلا مات سجى output أو quotation mark أو quotation من فايل ما single تتعمل double تتعمل مات ثالثة quotation double quotation حلفو ثلاثة quotation تتعمل كع ثلاثة double quotation تتعمل أول لو تو content وقعتو string وعلامة إن هذا ماتي ماشي كاس كتعمل multiple statement ماتي multiple statement ماشي internal لما hashtag multiple statement with many value ماشي مثالي x is equals to 2 quotation semicolon y is equals to 3 quotation mark z is equals to 2 semicolon print bracket x comma y comma z ماشي هذه أو زي multiple statement with many value هاتو بوزح statement الله value كا هذا أنت وزي variable بوزح variable الله ماشي كات زي كتوني multiple statement يفعل سهلة multiple statement وزي value في x value في y value في z بوزح variable الله بوزح value كا هذا هذه multiple statement with multiple value تناول with many value تناول يوي يخديو البنتنا حتى الواقع نتمنى
ريحهم هذي ممكن هذي value of x y z تمسنيو تسري كلمات أرجع تكرر يندله أخذ من سوزي z كوما y كوما x ينقع حدث واجن عشرة سلسة خلطيات أمطني أمر وزيا سير كلام أتأيرني أقدم ماتي ريحهم عشرة سلسة خلطيات أمطني أمر خاصة indentation نصر ماتي indentation ذكر indentation hashtag indentation ለምሳሌ x is equal to bracket متابلس ماتيزي لمثالي 3 كوما 4 كوما 6 كوما 9 بعد إكس يكون ما تقبل خذي فور لوب مسح ما تقبل فور لوب مسح عند حدينا ثاني تكمل ذيك فور لوب ما فور نمو أي إن إكس كولن كما كابين أي print أي هذه أمانة print أي كل هذه أسيب هذه لوب ماتي indentation مات لوب كمات اللي ماتي هذا عملت هنا وورد تخنرو توورد تحت كوني خاصة نمبر صهون نمبر لوبينج كمات اللي تلك كذا ريهم لوب سرحن تلك هذا أربعة حدث شانت ماتي لوب سرحت له ماتي ስለዚህ ኩራት ኻተልተይና ለማዓንቲ ሳይንቲክስ አሰርሓ ብዘለ መልክዑኩም ዝመስል ላይክ እና ሰብስክራይብ በመግባት ቤተሰብ ይሁኑ ናይ ለማዓንቲ ፕሮግራም ኣብዚ ያክል ሕቶ ተልኩም ኣብ ኮሜንት ምሕታት ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ንምምላስ ዝግጁ እየ ማለት እዩ ኣብ ኮሜንት ኣስተያየት ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ኮሜንት ጻሓፉ ላይክ ጎሩ ሼር ጎሩ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ናይ ለማዓንቲ ፕሮግራም ኣብዚ ያክል ቻው